nihin August nikul le nikhat thong nikul le li daha kha post thong chimnak sham kan thok changlai Thantlang Kahdohnak a Faak SAC ni Hriampi le Vanlawng in ka abom na Chinlan chawza ni tilim operation formin in akalpi mi Thantlang khwa la Kahdohnak chu Pehtlai in a Faak SAC Ralkap le ni Hriampi le Vanlawng in ka an bom na tia thong kan thai nizan August nikul in Thantlang khochung a adup mi SAC Ralkap pol chu Chinlan chawza Ralkap ni an dau than na Vanlawng le Hriampi in araka na jinglei a SAC Ralkap ni Vanlawng in atlombik voithum Thantlang a bom athak ha kha lei in Hriampi zong in voisha shong ka arak bom na Chinlan chawza ni July nikul le ni in athok mi tilim operation 4 chu thlakhat arau chang hi chan chung a hin lungkhar le o tu tlang SAC Ralkap sakham pol le Thantlang khwa SAC Ralkap sakhan pi chu Chinlan chawza Ralkap ni an lak kho na Thantlang khochung NLD zung palek sakhan le mundang dang a adup mi SAC Ralkap pol than kho ding in Chinlan chawza Ralkap bu na ni Pehtlai in an dau chwama na tia thai asi Mindat Peng a SAC ni Vanlawng in Kahdohnak Pehtlai in Tuah Mindat Peng chung hunthum a SAC Ralkap ni nihi chung Vanlawng in bom thlaknak Faak ngai in Tuah cha a mithi le Ralkap pol an tia thong kan thai August ni hlei kwa le nikul a SAC Ralkap ni Mindat Peng circuit 1 le circuit 3 le circuit 4 na a Pehtlai in bom thlaknak Tuah hi asi atlombik tol chung mi panhi an nunnak aliam August ni hlei kwa jinglei suimilam Pathum le cheu shong a SAC Ralkap ni Vanlawng panhi in Mindat Peng circuit 4 a pongzanga bom le adang bom pasari athak cha a in lo ralnak tampi a tia Mindat Peng thongpang athan ton tu HLK Mindat ni achim August nikul jinglei suimilam panhi shong zong a SAC ni Vanlawng Pathum in Mindat Peng circuit 1 le circuit 3 a bom thlaknak Tuah than cha a circuit 1 a tol chungmi athi mi an tia alangtar chap tol chungmi pakhat ni chinle makoi ramji a mi te khote a unau pahni an thi tia Mindat tol chung thongjamnak the Mindat phausin a achim Mindat Peng chung a Kahdohnak a lona in atu bantuk in SAC ni Faak ngai in Vanlawng in bom athlaknak aruang hi rakhain siam tlai AA pol Mindat Peng a mun an khwal ruang a asi tia aruat tu zong an SAC ni Khuate le Tiang in Pyituhsit sarding in Tawlreltu bu Thar Dirh PDF le tlangtung mi siam tlai pol le Ralkap ding in SAC ni mizapi runveng tu le Ralshang daukal tu bu ti mi bu Thar asar Khuate le Tiang in Pyituhsit training tuah ding in timtuanak angai tia thai asi atu liao myamma dau thlannak thlishan angya tu thiam sang pakhat ni SAC ni asung mi munma pol lak kho le control kho chan adu cha a atu bantuk in bu Thar adirnak hi asikhau tia achim sianram chaklei a SAC Ralkap pol Faak tuk in an sung cha a anma SAC Ralkap Thawng long in PDF le tlangchung mi hriam tlai hi dau ok an tha lo ti mi ruanak an ngai chu cha a mizapi zong runven nak a telter ding in SAC ni timtuanak angai cha a asi tia myamma sining achuan tu thiam sang utan sungyang ni achim SAC ni Dirh tharmi mizapi runveng tu le Ralshang daukal tu bu a atalmi Ralkap na chu Hriamnam tlingpek an silai pin a rangkai kho nak lamzong Kharpiak an silai tia thai asi CDF-Tonzaang ni ZRA Ralkap Pathum na an in a Kharpiak na Zomi Revolution Army Eastern Command ZRAEC a Ralkap atwan mi minung Pathum na an in pol chu CDF-Tonzaang ni a Kharpiak na tia thong kan thai ZRAEC a Ralkap asmi Commander Khammin Thang Second Commander Lucas Lian Tuang le Khamsian Lian hi Tonzaang khwami an si dantatnak a an in kan Kharpiak na tia CDF-Tonzaang ni thaitarnak atwa ZRAEC shwei tu asmi Tonzaang khwami minung pariat le aphunphun in ZRA adir kam tu minung pasari zong CDF-Tonzaang ni an in an Kharpiak ve na
ZRA he Pehtlai nak an ngai ti mi ruang a CDF-Tonzaang ni in kul le in thum an rak Kharpiak na in nga tu chu ZRA he Pehtlai nak an ngai ti mi a fian lo cha a dan tat nak in an luat tar than na tia thai asi